Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for shirt-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just Rs 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho, baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay Moro, Shillong. Pinang pagkakapati CTV, ni pinang sabay pi Syekh Khubor hakimat iman. But hakabas sedang ni nyapay shwa Syekh Khubor na Kylleng kibenta jong Jylla. Ka All India Congress Committee kala ajing menjur ya kerteng jong jingjang marak ban penyakun hak election chiteng samoy hagam bigri constituency kaban long haga khalai tri unai wing arhajar pusau. Vice President jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association uba di lamare ulat herting ya ka sarkar Jylla kabala penserwa ya ka pisa upat ba ban siu tulop ya ki consultant bad iki chairman ki co-chairman ki deputy chairman bad iki vice chairman kat ba ya ka jingdawa ban kentiu tulop ya ki nong hikai school SSA ka sarkar ka ong bakam dan pisa. Harga jengah kerana mikla Pyrthei Khubor hadin ke jengah kendo yau menteri ketenat pulih putih ke sarkar Jylla urakam sangma bat yau commissioner and secretary jang ketenat pulih putih Vijay Kumar Mantri ubala mario lait hu ba menteri ula pentip ba ke sarkar kelaya syakmat ban bishar ya kani ke jingdawa ban menta kani kadang don hakami jang ke state education commission. Haga Khandru Trik Risaw arja pusau Vice President Jongkari India Ujak Deep Dhankar ulabu mau nongrim na kebenta bante yak Meghalaya Skill and Innovation Hub New Shillong. Haga diga ju usngi Vice President ula pelat pat baru yak CM Business Catalyst Student B Plan Challenge IIM Shillong but ya soiru yak Memorandum of Understanding hapding ke UNDP bar ke sarkar Meghalaya na kebenta ban kentiu yak sengkam sengjam hak di Jylla. Kumban syupentip hangni ba ka Meghalaya Skill and Innovation Hub ansatay ha New Shillong hakazaka kabahe 0.1 eka bat ya kabalamang pisa nyaw punyaw point san klur tingka. Kiriuniam jong ka jinga selok Christian Brothers kibaju penya ya ka pulih putih ha St Edmunds Higher Secondary School pada St Edmunds College hakadiga Jylla Meghalaya. Kila yam pangnut bat dap da ka jing sngosi ka bakrau halo ka jing khlat no jong u brother Eric Steve D'Souza hakaba ya ka met jong uni uriuniam la tep dan burab haka Khandru Trik Risaw arja pusau. Shwa ban ra li on tep sho ulum jing tep la pelong shwa ya ka mas bakut bala penbenta do Archbishop jong ka Jylla Nyamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo. Pratali Kishnong kibaran hakathan Block 2 kila yok ben pediang ya ka song penroy kabakot nripusau lak tingka ya ka balamang kerpang na ka Chief Minister's Development Fund kataban shna yiki school haka jinglut kabakot pralak tingka haka wikishnong yaki work order la IT haka jingalang kabala long haying darbar jong ka shnong laper haka di ka juhi kasngi MLA jong ka Mauhati constituency uba Charles Marngar ula IT ru ya ka song pisa kabamar sanpau hajar tingka ya kaba ula mangkerpang na kabentaban siu tulop shikinong hikai school haki ni pratli kishnong khalai tili kidukan kibaran hayau tura West Garuh District kila kala depai hadin bagi tlit ding kiba kelang kila bamdu ya kini kidukan bad iki jingdi jing thiet kibaran hapok kidukan karkum ngajingte balayo lum lait hu ba kani kajing plu jong kini kidukan kala ja haka Khandru Trik Risaw araja apusau haka por kumbalai bji minstem bat ya kading lala bantem biangpor da kajing poi jong ka kali plip ding jong ka tanat fire and emergency services kibaran hatura hagani jingja amshim ladan menu menurut ba mensau mendapatnya Pyrthei Khubor na kini kibenta jong kari kajing ki doktor da ka ba shong sha thangan hadu pandayam menta kala kenjo shaka khalai singi ki doktor kila sha thangan haki pratali ki jaka nyotli hanong ba Kolkata bat kawaipat ha Siliguri ka bahab ha Darjeeling district ki doktor kila rai bendang ya biteng ya kedi ka jing shong sha thangan tat hadu ba ka sarkar kanda sngap ya ka jingdawa ki jongki ki doktor ki balai shimenta ha kini ki jing sha thangan ki dena Kylleng ki hospital ha West Bengal bat hadu menta ki bala poi hospital ki don riumun ka lokayukta ka leben khandra haying sa jong u junior auditor bala shong thai Ramesh Hingorani kabadan ha Bhopal bat ki pulit jong ka lokayukta kila yok kurup ki jingdon jing em ki bahadu khandai phoklur tingka
Kilalai kenraru haki artli ki skul ki bapenya da ki bahayang sem jong u. Ki pulit kilayok kurup ya ke pisa ki kali ramdor ke pistol ke bemdan license bar ki wei par ki jingdan jing em jong ramesh. Kadau ke jinglik kenra jong ka lokayukta kadi hadien bak layok jingtip ba ka jingdan jing em jong u kam ya hap shu bar ka kamai ka ba uyo na ka tulop ka ba utrei. Midrang ba jong ka Asam Himanta Biswa Sarma ula kop sarong da ka baong baki pulit ka Asam kidai ki pulit ki bat betam hagari India borok kawai bar kidai ki baju ajing hikai ya ki pulit jong ki wei pat ki Jylla ula ong ruba ka Police Academy ka badan ha Asam kala ajing hikai haduk 8,000 news pak mut ki pulit jong ki wei pat ki Jylla shu ula ong ruba ha kapor ba ushimti kumu menteri rang ba lajan kot lak teli ki kes ki basa teng henry menta bun ki balada ban pendap bar ki basa tam kumba khat prajar teli. Ke Madhya Pradesh High Court kelap pelat jamin no ya wei ubrio uba syakem tang na kada bu ukran ben nyala ka jongkari. La pelat jamin yu ha rengkat ki kendon ba udai ben salute ya kelama India bad udai ben ong Bharat Mata ki jai bad haban perta ar poisien berkataru arsin ha kashibnai. Ubrio uba ka High Court kelap pelat jamin udai bala tip kerteng kumu Faisal Khan. Ketenat election kan Pak Haduk Shispa Arpo Perton ki Central Armed Police Force West Bengal na kebentar ki election citeng semoi ke Bansalong ha ka khatlai terik jong nai wing ha ki Ndrotli ki Assembly Constituency. Kadau bala Pak Bun Perton ki bor pahara kedai namar ba ke West Bengal kedai ke Jylla ke baju mi bha ki huri hura ha ke por ke election. Basa ke weipat kedai namar ke Jingdan jong ke jingeki jong ki doktor. UMLA jong ka National Conference ke Jammu and Kashmir udan hapedeng ka jingsha tokit namar ba Yeng ha kapor barwa ya ka National Anthem ha kapor ba Bamsmai Omar Abdullah kum menteri rang ba patmai jong ka Jammu and Kashmir. UMLA badan menta hapedeng ka jingsha tokit udai Hilal Akbar ubarang shujab na Sonawari Assembly Constituency. Hilal ula ong ba umla Yeng namar ba udan hapedeng ka jingshitam Hendai syuai ke Nepal layoi bau lalak menyeng slam ha kapor bau ya keren bagi lak patai Khubor. Ki Khubor nak Kylleng kiri ke Pyrthei. Naduk baka Israel ka sedang menhertma ya ke Hezbollah. Kejinyak beriu Lebanon menta kala poi syaka 8,000 lai sepat du punyangun. Bat kiba mensau pat kiladan karwe 1,000 prabu prangun. Kejinyak beriu kala nangkiu manla kesngi namar bah haduk mentaru ke Israel kadang ya biteng menhertma hakikitem jok ke Hezbollah. Kajingya beriu ha Gaza ru kala nangkiu namar ba ke Israel kadang ya biteng ban khenra yakit khot jok ke Hamas. Hadin balami ke thmaktin ka bajur hapreng ke India ber ke Canada. Umitirang ba du jong ke Canada Justin Trudeau la pensyai pat ba hadu menta ke Canada kamdan setia yakinu ki sabut ban penshisha ba ke India kadang keti ban penyam nyong nong yalam juki sik Hardip Singh Nijjar. Henry uloong ba ka de tang jingtip ka baula yo lum na kitnat sentian. Ki babon ki MP jong ka Canada Kim Skaltanat ya ka jingkeno jong Justin ya ka India namar ba Kim kwa ban pensniudur ya ka jingadei hapreng ke India ber ke Canada. Ka China kala kam ba kala penher krat ya ka chat jong ka Japan ka bawan tur hadalundong ka bahap ha ka jaka ya ka jia. Ya ka dalundong ka badan ha ka jaka ya ka jia ka China kala khon kum ka dayoyu kat ba ka Japan pat ka aikerteng da ka sen ka ku. Ka China kalaong bakandang ya biteng banyat pahara duriau kenang baka Japan kenum yo kuntur put show put usam jongka. Ubriu barus patam ha ka Pyrthei ubaderu CEO jongka X Elon Musk ulakob ban pelun nyau pau $1 million na ka bentau Donald Trump. Ha ka ni election president jongka United States of America ka banlong hau benai nai wing mentau snem. Elon Musk sudah sedang menyalap election yang Trump mentala katu kat ni tayo bat ulah yengru hak rensan ban ai jingkren hak mat jugi pat ba. Keserka bersipor Bangladesh kalau weng nak lut plan jika segi syuti hak di Bangladesh ki babu dak keserkar jongka Sheikh Hasina. Chief Advisor jongka serkar Bangladesh Muhammad Yunus lapan benaya kini lingba ke jingtho jong hak rensan social media X. Kiran pratali kisngi syuti ki baka serkar bermenta kalau weng no berkawin kita kedai kisngi kha jong ukpa ka Hasina. Sheikh Majibur Rahman ya ke baju larke hak nyauterik ulber malau snem. Kiwai par kisngi syuti kedai kisngi kha jong kemi ka Hasina kisngi kha jong ki man ki para jongka. Ke National Constitution Day berkasmat Bangladesh Day. Kishipai jong ka United States kelat herbom nasun haki jaka pelang tiartma jong ki Houthi ha Yemen. Ke US kalakam bakal ayok penperasan teli ki jaka pelang tiartma jong ka Houthi ha Yemen.
Barkini kijaka pelang tiarthma kidai kibadan hapok kendo. Kehutui kadai ka kenhun leno na Yemen ka bakershan ya ka Hamas. Barka juher thma ya kijhaj kibayat harat si kum kadak jing persya ya ka jingher thma jong ka Israel ha Gaza. Urkhat barim jong ka kenhun ruai One Direction William Payne ula klatno hadin bola hab nagamala ka balai jong ka hotel kabadan Hanongba Buenos Argentina. Ka Foreign Office jong ka United Kingdom kalai trelang berkipulit jong ka Argentina kibatokit halo ka jingyap ka jong William Payne. Kipulit kila ker pelun ya ka jaka ba uyam namar ka jingtu jong kinong persyan jong Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasi. Kublai.